Hello guys, koman nou ye, koman jou nou ye? Yo di a se weekend, nap fete, nap distre nou. Koman ba yo ye pou nou, koman nap bouje, koman sa ye? Haiti, les Etats-Unis, Guadeloupe, koman nou ye Saint-Domingue, moun Chile yo, koman nou ye, koman sa ye bon kote nou? Mpose nou tout bien, oui? Koman jou ye? Sa nou regle men. Sa nou regle? Koman aktivite nou ye? Nou konen sa fe bie de jou mba pale, nou pa dialogue ansam. Men jou di am pren disponibilite pa m pou m fe video sa pou nou. Nou konen mba pliye nou, nou se pam, nou se zanmim, nou se moun mwen reme an pil. Fom toujou pote video pou nou amize nou. La sos la koman nou ye, koman siklon, tade se mouman siklon. Kote an pil peyi koman se viktim, siklon nan mpose l pase Haiti, mba kon ki degal fe, mba kon koman sa e. Mpose ke kote nou tout dwe toujou pre prekosyon pou nou evite viktim. E si parete bo rivye yo, e parete kote piye bo ap tombe, chache yon bon lokal pou nou abrite nou. Kote ke tout moun, e dapre san sot pase la, dapre san sot pren la, pou nou pa vle moun viktim anko. Nou pa vle moun viktim, se yon nan rezon nou voye mesaj sa pou ou.
bon dimanche et bon week-end. Ciao, ciao. Moi, remets nous en pile.